Musisa witu ni mubea kwenda kutukwata mbauga kiseseni cha Mutongoi. Namba yitu ya SMS ni ile 3915. Facebook ni Mutongoi TV na YouTube ni Mutongoi TV /FM official. Unenya witu umuthi twinanenya Kumiisya Ivinda Yumu. Ivinda Yumu mwaka huu ina maundu maingi. Corona ni isu niende na kuthela nutindelu. Ni mwaka wa kula Kenya. Yokumite budget ni somi wa ya bika trillion ni nzilo siana ni mabanga bikema koweni. Tila trillion. Tax ni ambatie. Babe kindu gwenda tunani nundu sindu isionde nikikanite. Umo waku ha maisha omonde. Withindukani ukethia kibirito no wa shilingi 5 na shilingi 10. Nikitumi chandu alona wasakoye. Nundu be kindu president unekie na twikakima ngoma bya ba Mutongoi lakini nongi natunenani ugo. Athi aola mbesa nundu wako si ya mauta. Kekwa nato ole ile mbesa baya ndukani ando ingi igome okukulya. Nundu yini tokola ni ekulyo yuyui. Tuyisongia tuyikona kula kana bishop wanata. Ando maisa kwa kulo yuosa kwa wisi woni wako ndo wasia. Wabo ane kwangili uwenya momo ndilikana woni ukaya chao. Kabisa. Kana wanata. Especially my youth we kwanza nendo majeno ndo beki nunego wakita sijicho mundu izine ngo tumana twili twake awe kamotu anda yusa kwa mundu lotaka mutete aone nengwa maana ile utetete you kithembo asia president wenu nenki uneki na tile mutulo makosa na itweke anongina tunena niugu ailito la tho ba pe mwenethi mundu bunibo pe na thina na undu wasio ithia muika ni ithe twe muisioni nundu twe ndungi twe naguo tina mawia nundu ona waisio Ivinda ya andu asu ako kuma wiani nitho ngelilo mmenda miaka 60 na kunuso mie utoka kule Lilian no congratulate ndena wea kunda ka kwatola wea nichona Ivinda ni asiasa na kene ni moingi yupyo ukona mukutano andu mengi na sietwa mamuika na sietwa crowds for hire lakini wewe ni kameda ukameda ukuno masoele suele meona kamutu ukaziendo uwe lakini wisisi ai kausiasa ni sio thela ukiosa kwe ula Mutongoi ukunengie meda anondwa policy sile ikawotethia baya mbunge withe waza kuiye o ndizim o mungetho mundu withio suba mundu zuidi ku kwantia hii ondia you pauni voto elekele no kethe andu asu maizovia policy mahete resources back to kwa ithie amoika na maika create opportunities so Ivinda nene Ivinda ito ithie amoika tuikasise kila tunewa tusisie mundu usu kana enotoni na kana ena mepango misio ya kwa ile mathayo maitu unabeka ndo kange meke imbesa mwenengwa ni mundu usu okito manda we no kana chima tabyo mundu umo emanta we abalawi na imbesa isu mwokie mwe kalanthi mwa mwithukisya na yeso mwekisyo weso kwata imane ndo nuko niwe ngumi waba mai kana mwatembo anga mwana ndo imbesa na madharau nikitutenenga ndai ya bishop yene you no latena go mwingi muno ni kwacha ngeya tuteje bonondi yito pe Ivinda ya bikie Biblia ni kana yasebu akwate oya ya bikie bandu wethe yakuina mundu tononga miali ndeli kilenza nanga ino neni kana be miaka monza ekwetha ya leu na ende ate ya yua lakini wa mundu wese kumanage na wese Biblia ni wetereza kana usumbe musiono siasa andoma agu yuthi no latulikile na go mwingi muno ni Kenya ina thina tutu admit mwingi nundu yu umundu kuilela leu mesane ni thina kwanza yukwisa na mundu kwisa kwekala maisha omeo kava ni thina na mundu loto nenda enako wati yangwithia indi kayukite kwanzia kava na no lazima twiyumizie na ala tuboya atuiboya nundu maisha mavikie bandu wethia imoma pyo na bai mundu ina kiliko cha mundu yawe baya nthi o ndekila mundu aswanite yuluwa ni kwata chau ni kana ndwike chau
yona ke kanisi zizio na Ivinda ya siasa kala kiende njaki uzizio kethia na ndume umantha we ni laini wa ndume unenga ne CV retired mendo kuandikwa ingi angi mate retired na ala mekete university na ingi ki nyeta kwa na makanisa mungu idia yedia no vacancy baiwe alafu isi nduka ndizi ya mundu nge no retire ye na no kwenda kwiki wa uyani kube bandu twaidete kuboya ni kananga ya tuteje nundu either that idie Kenya twetha tena tubetetie tuboye ngai atueke nundu no ne wosumbe muthoku tuthine igana tucioke ngai na no ngina tumane mundu abiche Ivinda yake wabiche Ivinda yake nundu na Biblia ya generations come generations go. Yeah. So pe generation imwe me vandu na nikwema kritikila amenthi masensi na muamenthi mokita na kifua yuto aendete ku graduate ni mbomu akili ni yake esi uyanandikwa na editewa zaidi ya ngili miongo 3 wendo ndogo na serve economy ni ndoku na bwe kwa tu kuita Kumiisya ni nzomete lakini nai watu uto nini kanose kwa ikabanga kwa 3 kenda Jose kumioni Lilia kuna na wanzi to ndongo na meza koso moto mete kwa Yesu yondo so mete na kuna qualification shonde ni sana isiria toka kwa mwe mtu ya mundu ambia ondi lakini imagine wambia ndebandu ni sana kwa experience na attachment na iva in experience lakini sio wewe ukaenda yunya ninya kuna miaka 22 kwa huu lakini mundu la alito retire na miaka 69 and 70 na wewe sio asisia kiogoki wenda mundu wa muika ona actually wewe lo kuna nuone ngwe ninya yeah lakini wewe ndosa mosala wewe bau na watu kisha yona wathi kwambia bala kwa experience musala lo kwa motivating nyango kule nesa bishop kila kitu mandoka kupata ngende cha mawyango yengi wewe kwenda bana wadi ko kila mmoja tena tukao motike tena nesa eyo na attitude ni mangara ya lelo nondo be eskulu na my boyfriend atato na mbabas besa already no wisi kuikwata bali uko muandike na ngidie 15 sija ka budget kuku ni chumwa kimwe kadala USC generation to indena tin generation yesi Kumiisya ni yake na ndisa Kumiisya na nipo tuende na kuona ubuku amen na tuende na kuona ukola na kudhaidha masatani na tuende na kuona sindu fani muno na sindu hiti kwa tisikuona TV ni ukona mwana okela akatemange thenyi nya whatever kanoke gwandu me kuwa no ke gwange meoswa nako sindu hizo ndo kuona andu bayuana ni uito wa Thayu uito wa maisha nungu paiki nduke binya munata ko yuli hoteli ni wona jamaa iku aiya ngokuba ayana timu somo na kubawe na degree na wewe cheche cha langi kada tulungi uikalite Kala bozo na ikalite buwe tete mundu okita no loko isao kongebu ayuka wize ho munene wa kindu kinana kisungu na ndakinena actually ni kindu twende totethia andu ala me utwetu kisia no kamba ni thati na andu me kwiyita ndongoi utongoi ni kuhundisia onge ni kanabala ngazi we kinyete onge akoko kinya lakini ndiko emeana ngazi yonde yu onadio ngelelo tu bishop waza tasia osangili ino kuingipa na crime rate yu lo yutawaisia o kila mundu kisio kila umete o kila we ndo lewe iba neba bunziwe na waisia bozo zindu ita TV zindu isi ya kawaida ya mwika menda nikanamewe social life nimeopitia ni vyangire noni mwaka lari singi siniva slum survive lo bingi sini matare kana ni mukuru na mapata nang guthia imwana 10 na siesa leloni nduka methe vingo itwe wethe wa wilelo na mundu moko ngia na mwe wig na ko ndi moya wig mathiera timbeza koma kukuna luku na mbeza oyumwe sa onjo na leloni wisengai ona askali meba kwino buku wa security nondo adumaina umeani zena nondo na umalali ni tingie ni noete na kuka wambe yonde ya kila kivu mwangu 10 na kwa ni wewe kana nduka yakwa
alafu lilika na widili na muika onaketha tuye kuithia na moko tu yasomu tu ya muika mate na we yasomu ani to kuya o tukilete ona technology no kaona no nini siku unenya no ka fendi ba una njipita na wallet wako ukafendi wewe kile nombo kile umeke hapo kwa nini bisho maanisha nini lakini technique ingo kada ndo naiwa chalia yewe mundu tumete akili na akili mundu smart lakini yeye nenda umatavia consequences si action mundu kwa makumiisya ni kwenda na consequences mundu noika actions out of emotion na me kwa su kwa na me kwenda na kiko wewe ya ndo kwato wakwata lilikana nyako no somelisya babo onde na ndo mako ni onangi masomele to no tui ketho tui when wingo au ina ndo makima iwa kwata wetethia ndo atu yati kila kibetikie musi ula mutumia muku mathina na la masomele ni kanisa ta bishop mako na kisowe wa dhalamana na kila kingi wewe bunisale maisha sumu laisi kwa kweka mondo asu kwanda kuya kuthi online usobya ka platform uga usika mwando uthia pesa sio yomo kanini si waska amewambesa mbingange nisi wenda ku ndio ndo tunena nyina ndo kusukumisa ndo kume mama umesaiwa meolika scam nisu kwenda sindo si alaka uyoka withio sa tuloni after August ndo na munda no hata inheritance ya siana ndo wosi loan na laka otese ndo kweka andu mailita kuyumbanya kiliko ndo wili chama undoni matema sio ndo kwenda kumisya kana ku adjust budget yako baisho umesyo jakinwetae uniko mwingi muno na ndo imaeke kusemba mituki katika maomboni onaethwa umu ni ukiuya nata ni bena umesyo onaethwa maisha imo miata ni bena umesyo nundu bate na umesyo wesa kwithia wikie kindu tairire kwika na onaeka na kwika wae makumisya wisoswania wisobika vandu ukwatwe nita usiando kwatwe pressure usiokenge ukwatwe na ndiye sika na wezi mundu avituka kwa makumisya no kwata wa no thatu uteva wangana akamana ngite mpaka mesa studio ona ngilazi te ile to kuna nyanzio mana nundu wo thatu na tayambi yo kwata mo misie ni mate una ngosi ya sasa ingi kwacha ukuona na kwa hivyo wa dhatu ukanena wewe kaka na ndio kunanga ndio kunangite wewe nitantia na wewe kana na nundu ni depression na nibikie na lazima usiye yana igete leo lazima usiye kibetika kulia busy yana ukaba kana na kibetika siye ulwa muikeso ngoli ulwa kuende hata kindu choka thayo ndwethi ya musimbu ndaba imundu kutheka ko ube bata wandu kumanya kana undu Biblia adikite pe mabinda ma owinge wasindu na be mabinda ma kwaiwa ibinda ya kwaiwa yabika and just tondu mwe wa just ya yuta inondo no ne kalaji ngwe makayulu tela nende mwe wambe yo vuko ko and just with the ona to leader wako na ngeta aima ndale awe tamundu afeindiga ile umotezi akapita nembozi na kwenda uzijane na tia zangu veindi hawa mad just with ona mutumia akoka musi we mama akakwia huya iwathela waili tomwea uka kwanza na kwa inetelete with yeye ni wakwata mwana tukaikalangani lakini tukamwe wathela tegara Yumu okay kalanga nyamena na angi mayaja yuoka na yuoka togeka tanye tundi athela na yuke betike ya keisa ni wondo keka ezati yuwe ne kibetike kete kilumu kitona ambe yokolokolo kana gautia ko ukila mundu ayombanye kwithia ito mweto mungu cancel ya ombiye mume na thukuma o bandu diwe taiba na me waima mbete lo banini bidai ya corona ino utungo na all of a sudden uwa the love yeye nimubea bishop
Muvea Lilian, muvea Justus, muvea Mosiaisia witu kendi wanaito. Unenenya witu wi kuomeanisa Ivinda Yumu na kila chaumela muno ni itwailite kwa adjust. Twambie kwithiuka kiundongi. Nikenda twikade maisha masio. Buwi musio waku niwe waku. Kwenza na kutenza. Twenda ni tunenanie na tuitethania. Athimikai na tukomane chuma chukingi nitumwendete. Asante.